ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. be mol mumo be konton na mol mili alon ko bi inata mabe Vision Development Foundation na bunda ba mi alon be Churchilltown jam na Alpha to yala min kede Mamadou Daboti anin na board chairman Mr Fatajo anin board members ñol mumo be to yala mbafulal be Ramadan Mubarak anin be ñu opportunity fanantala ka molu nimbara mili alon ko wolle mu ninge kumandi kana danku ndiro ke molla ñinan jam yo bi diamote siala bage katun taymo fana tatale yo bari be mengi tandila molla doron Vision Development Foundation lemu ani dalita ko menke wala miliyalon ko be banko kanjam ani melbe dula ko tamon so bi nata wala to yala jam fana na CEO to yala mamon tro dabo kana pour ka wo sukurol nyinne tala kedi molla miliyalon ko be bola sate wala to sate wal miliyale be kombo nyankata brikama bankol kan ani dula ko tamon ani kafol miliyalon ko kafol le miliyale bulol me ko ben so bi wala entol mumo be sindijam yo kafol miliyalon ko wolle be munafa nani dinaroto bi mbe wolle kafol tol kumande kante ani wo sate wolu ani nyanta ka sukuro min soto bi ka samba ila dlal yo Serakunda Ward Village Development Committee wala VDC wala be 100 back le soto la ñi bax ñol fanali be 10 kilos le na la mo 100 back la sale be inter okay nga bundum bohol soto le wal fana nyanta ka 100 back le soto okay nawet la staff sol Banyaka wal nyanta ka 100 staff back soto we have Mandina Ba Village Development wal fana nyanta ka 100 back soto Kombo Kerewan wal nyanta ka 75 back soto we have Yundum wal fana nyanta ka 100 back soto Talokoto wal nyanta ka 75 back soto we have Farato BDC wal nyanta ka 100 back soto Waker Conte family wal nyanta ka 100 back soto Banjulunding wal nyanta ka 100 back soto Gunjur Village Development Committee wal fana nyanta ka 100 back soto 200 back soto Madiana Village Development Committee wal nyanta ka 75 back soto Jambanjeli wal nyanta ka 100 back soto Sambuya wal nyanta ka 100 back soto Sanyeng wal nyanta ka 200 back soto Dipakunda wal nyanta ka 50 back soto in 10 kilos Marakisa wal nyanta ka 100 back soto Kiti wal nyanta ka 100 back soto Manduar wal nyanta ka 75 back soto Busura wal nyanta ka 100 back soto Souk back soto every Friday Supreme Islamic Council wal nyanta ka 350 back soto we have Bakau Health Center wal nyanta ka 30 back soto and we have the Gambia Association of DAF wal nyanta ka 100 back soto and we have Babylon wal nyanta ka 50 back soto we have KMC Women Councilors wal nyanta ka 200 back soto we have Sitahuma Village wal nyanta ka 50 back soto Japine Temoto Tembioto wal nyanta ka 50 back soto Badume Kuta wal nyanta ka 50 back soto Jalambere Sara Jama wal nyanta ka 30 back soto we have Buiba Mandinka wal nyanta ka 50 back soto we have Fololong Village wal nyanta ka 30 back soto we have Sare Kifa wal nyanta ka 30 back soto we have Job Kunda wal nyanta ka 30 back soto we have Badume Koto wal nyanta ka 50 back soto we have Kanifing South wal nyanta ka 100 back soto we have Ragle Society wal nyanta ka 30 back soto in total abitala 4,080 bags
so ñin lemu dinnaroti bi lafta ka meldi ñin dinnarol fana be mu sukurole in 10 kilos so be min fola miliyalon ko nata pour ka receive ni le toya kam ok wo kumata bake nale o ko be kala ñe kontan koti andum be lafila fana ka video soto ani won nata lolu aliya janjandi molte ma ñame pour ibagelan na kaf ñoya ñing asi continue to wo kamala mbe mo sabato mbon na miliyalon ko se diamu no molto yala miliyalon ko be dinaro ken ok so ala baraka Gambia Market Union ni la mo bija mo kilin se diamu no to yala then we continue Gambia Market Union waaw li tax ñu ñëw teew fii rek mooy ne Gambia Market Union dañu ñëw jàppa Mourou Touré Darboe executive Gambia Market Union bi nag ñu ko drawee from the market wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam ngala tentu ka benjang kote ke ko sawo san ka benja nyami kana sedaya diri fengola mi alon ko Mourou Touré Darboe aka wole di muslimol la polo mbe ala tentula kan noti ndi ñinam fanan kamabe kaduwa lawo kan kaduwa e abe do ku kendo minna ko ala senna yiri waje ay muslimol dalindi minna wolom kilala ya maroti wolom kilala baroti ñin sunkaro kono pour moli ño kalamta sunkaro kono ate minnu bulu abe minnu bulu ye makoy muslimol ye mba tentula o kan mba jayila be daniro kela tomal fana bulu fe o fe na tara ko ibulo e ko ben ali misali mo kendolla ali misali mo turo la nyimbarolla ana nyongol min ya lonko lin sunkaro sita itolle ka misikino li nyafita itolle ka fuwaro li makoy o fanka ma kendol min ya lebe banko kan amu kilil neti wol kono to mal fana bi jele bar min ya lonko e fembe bulu be danila ye misali la kila sallallahu alaihi wasallam ko momo ni kay bulo tilim mon la malaiko le bije min kaduwe lolo ka fo alay ko ila nyi jondingo be danila ay nyimmin bondi kadi mol yala min be josela je wala nani e fen soto ke bulo tilim mol ika min di alale ka jose woto wala na ko ma seyti je fe o fenti je so wala atinna e maje sawo sannin na dan se fen tarje min siata serunta wo ka alala wala hidole tandi ko tuma ni adi ala ka josel ni e bulo jakan alman be tankala won woton kontanta bake be duwala banko be be duwala muslimol be nyin karuba min bulata kono inshallah ala ma kala kairoti na banko kan ala ma ala na balunyal be so ne yanyi wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير